Twongeye kubasuhuza mwe mwese mudukurikiranye muherereye hirya no hino mu gihugu, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari hirya no hino hagiye hatandukanye. Uyu munsi tugarutse muri biravugwa, tubonye inkuru y'agatangaza ibaye mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Rwamagana. Ibi byo ntibisanzwe bimenyerewe, dore aho itsinda ry'amabandi, itsinda ry'abajura bavuye mu cyahoze bita Mongolia mu murenge wa Kigabiro mu kagari ka Cyanya, ubu ngubu basigaye bakambitse cyangwa bacumbitse mu kagari ka Bwiza mu mudugudu wa Rutonde mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana. Aya mabandi dore yuko asanzwe atega abantu akabambura, akabiba, ndetse benshi akaba yanafata abana b'abakobwa bakiri bato akabasambanya. Aya mabandi yahoze ari mu cyahoze ari Mongolia mu kagari ka Cyanya, ndetse n'abahoze bavuye muri Adelina mu kagari ka Subagire, ubu ngubu basigaye baragize indiri y'ibisambo cyangwa indiri y'abajura, isigaye yarimukiye mu kagari ka Bwiza mu murenge wa Kigabiro, aho barimo gukora urukozasoni. Ariko uyu munsi noneho twatangajwe n'aho twabasuye tugasanga ibitoki byibwe, ibintu byose byagiye byibwa, ndetse bageretseho kubaga imbwa z'abaturanyi. Imbwa z'abaturage hano mu Kigarama zakomeje kugenda zifatwa. Iyi ni imbwa rwose murimo kureba y'umugabo bita Munanira Francois, atuye hano ku cyapa rwose hano mu Kigarama. Iyi ni imbwa baje gufata, abaye barayibaga, ubu bakaba bari bagiye kuyotsa. Izi ni burusheti zimenyerewe hano mu Kanogo. Ibi rwose ni umwanda, bibaye live, ibi bisambo birafashwe, ndetse n'indiri y'ababicumbikiye. Icyo turimo gutabaza dusaba ubuyobozi n'abaturage basaba ni uko indiri z'ibisambo, indiri z'izi nkozi z'ibibi zigaburira abantu inyama z'imbwa bazi ngo ni agahene keza bariye, zigomba gukurikiranwa kandi zigafatwa. Ibi biracika ari uko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze cyane cyane bwihanangirije kandi bugahana bikomeye abangaba bacumbikiye zino nkozi z'ibibi cyangwa bacumbikiye bino bisambo, kuko ibi bimaze gufata indi ntera cyane cyane hano mu Kanogo, aho ibyuma byirirwa bivuga ibintu bidasanzwe byirirwa bihabera hano mu Kanogo. Rwose ntago bisanzwe, ibi ntibibereye mu Rwanda, ibi ntago bibereye akarere ka Rwamagana, ibi ntibibereye umurenge wa Kigabiro. Bagombe babihagurukire, tugombe tubihagurukire, nk'uko abaturage b'akarere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro barimo kwijujutira yuko nta gikorwa kugira ngo izi nkozi z'ibibi zihave, dore ko baherutse gufata abacuruza urumogi, abacuruza ibiyobyabwenge, bose basigaye barimukiye hano mu kagari ka Bwiza, dore ko mu kagari ka Cyanya ho bikomeje kugenda bigenda bikendera kubera ubuyobozi bwabihagurukiye kandi burimo kugenda bubirukana. Ariko hano mu Kanogo ka Rwamagana, mu Kanogo ka Bwiza, ahazwi nko mu Kanogo rwose, hari indiri z'abakozi b'ibibi. Reka ejo tuzabakurikiranira amakuru, tubakurikiranire 5/5, tugere kuri tuvugisha abaturage, tutabarize bano baturage kuko bararembejwe, barimo baribwa. Ibi ntibisanzwe, ibi ntibisanzwe, aho abantu bamenyereye kuba batanga amafaranga yabo ariko bakagaburirwa imbwa nazo z'injurano, ibitoki by'ibijurano, bakakwa amafaranga, bakagira ibiki, kandi ababikoze bagakomeza bakidegembya, ntibakurikiranwe ngo bahanwe, ndetse bakaba banakomeje kwigamba yuko kubageza insinda, aho bakunda kubageza, iyo ni gereza nkuru y'akarere ka Rwamagana, ngo baragerayo iminsi mike bakaba baragarutse. Ibi rero tugomba kubihagurukira tukabirwanya, kuko ni ibyica sosiyete nyarwanda.
kora subscribe utere agatebe kugira ngo ushobore gukurikira 5/5 uko ino nkuru iri bugende ndetse n'ingaruka zo kuba babagira abaturage imbwa, ingaruka z'aba bajura barimo kugenda bateza muri sosiyete nyarwanda cyane cyane umurenge wa Kigabiro.